Menteri Katanat Sports and Youth Affairs Kasorkar Jila bat MLA Kajuwai ma Wailat Miki Shila ulapan bana baha katayo banwan on sedang no kajing pentre ya ke gallery ni kajaka syong pat ba Hamadan Kiang Nangba Stadium Juwai kabakot Henry Kulurtam. Ya kani uma Wailat Miki Shila ulapan bana habakren kum ukong san hak final jo kalumpung kai First Division Football Tournament Hajan Shila Memorial Trophy First Division Football Tournament bala penyait da Talaskan Sports Association TSA Hamadan Multi Sports Complex YAJR hak arpu Southrick Naiwiang. Ban penbhapan miak syuk-syuk ya Hamadan Kiang Nangba Stadium Menteri ula pentip bala penkre ya detailed project report DPR na kabenta ban shna ya athlete track but VIP gallery. Nalor kata ula pentip ru ba sedang no ban shna sa ya kawai Hamadan artificial turf hakash nong mukla kabakot praklur tam kenang bagi kun samla kin yoban se madan ne ki sap ki phong yele ka jongki shu uma Wailat Miki Shila ulaong ka sorkar ka klemple jingmut tang ha ka ban pen bha pen miat e ki madan Hendrik ka angnut ru ban pen shlore ki nong yele ka sports da ka bawan ra ya ka Meghalaya Outstanding Sports Persons Direct Appointment Policy 2025 kenang bagi nong yele ka sports ki bayok khortakma ha ka lumpung yele ka Olympics Paralympics, Special Olympics, Asian Games, lani Asian Para Games, Commonwealth, lani Commonwealth Para Games, South Asian Games, but National Games, kinyok lat bandrung kam hakitrat rekam bapher ka sorkar jela. Kane kadai kalat ka kabu ye kinong ele kai, laong uma Wailat Miki Shila, but hakajuk kapor ula penshuru eki bakin tre shitom but duryab ha hakajingele kai. Kenang basisian kasngi kinwan ra ya kanam kaburam ya kayeng kasam ka district bat jela bat bakin yo jingman toy ru ha ka jing em jongki siap men panai pi wahai tai ha juai le ha ka Kiang Nangba Stadium mahakar ke tia wan usang no chnai ke gallery nei benta wo chong minong pai ki hai tai ha juai ko wada kot chikan ru lur tam wo usang no chna ha ki tia wan ban to kat te dak prepare le ki nei benta athletic track bat kam jo le VIP gallery nei benta wo pun bha pun miat chu chu ya khei tai chu juai le bat nya komen chu chu khana wada de le usang no chna ya ka sakobi ke football to hei tai ha mukla ko wada kot ka tender value chu ka pra lur tam ka te nang yo la chu chu ki kon kro yo ki wo ye le ki bat me mu concentrate ka sarkar dukat nei benta yo ki madan ki malia siya kumeno share lang khana ye kon kro ki wa em ye ka te ka sang o ye le ki football nei ba ki pe ki pa kham tam jo mai ba yi kon ham kulut por dukat ye le ki yu yo bi nei tu ne nei ba ile ki non players mem ka te ka security ka te ka ki khan ko wo sai ki lu temen te nei dei daw ko sarkar par khat ha ko nei mentai ni nei dei daw do wan ra ko ye ka te ka policy ko ong ni ka Meghalaya Outstanding Sports Person Direct Recruitment Policy. Hapo kani policy ki one ki players na statement yowi ki wami ikmat yang ka state Meghalaya yowi hapo ka national game Asian game but Olympic mandawan ginay tayo ng kamil gina exam gi direct uyo kreson ka Mente mentua na normal le gina hamil exam yang pass ki exam nei dei daw katni the you bila de chipu sa kun ke DSC MPSC la di pau hajar ni ngele tanai dei daw kani to kan lat ko khrotam ya ki players ki em ne ka sak wo ngele wa da ka ngele yo pi direct u yo gre sarkar ti tanai ni kintin nga appeal ketua ya ki players to nang yai gre stom nang wa ka te ka lawe yo pi wo ra nam pi le yung lesem association ke district wa ke state wa ko bi ta degi ni kintin nga sa chi sin chwa choma ta degi ni kintin nga kipok ke ruang ya ka Talaskan Sport Association wa nang ku cho cho ka chapran wa nang wa cho cho ko ilat luti ya ki kon kro yo ke ni ka thai ta degi ni kintin chwa choma nei benta ki nong pai ki le sia wa chong ba ki sin yong bi dem ni football nu tiro daulai se tu sam ye bi tangwa ka dunang na hamu ki ye kri te daulai se tu ne benta sam ye nong pai ki le ye ki football te ni ki te yu ka e ku ble ye ki ro ku ble sport chi dangu
Lele.